ئەمێ ji dihokê biçine rewşa Rojavayê Kurdistanê bêguman babeta me lê mêvanê me wê ji Almanya li gel me be weke hûn dizanin li Rojavayê Kurdistanê hewlek ji bo guherîna demografiya wan bajaran heye wan deverên ku niha ji aliyê Tirkiye û çekdarên opozîsyonê ve têne kontrol kirin bi taybetî girê spî serêkaniyê û her wiha bin pêkariyên grûpên çekdar ji Efrînê bigire heta wan deverên din jî بردوامن لسر وان بابتان برز حواس عقيد نونري ENKS ده دستيا دان وستندنان ده و اندام دستيا گشتيا ائتلافي جهان بورگيج باجاري ألمانيا بريا سكايب الگلمية كك حواس دنباش سپاس وشکایوی دنباش جدما کو komîteya we hatiye pêkanîn bo kontrolkirina bi taybetî wan bin pêkariyên ku li hemberî Kurdan têne kirin li Efrîn û serêkanî û girê spî hetan ha wê komîte çi kar kiriye بله دنباش بێگومان ji berî her tiştî baweriyê min de avakirina mebesta serekeş avakirina wê komîtê li beşê xwe siyasî de bû bêhtir li beşê xwe wê çi gav werê avêtin ser erdê tevlî hewildanên têkirin bi gumana min de yanî avêtina gaval ser erdê girêda hinek tiştên serekeve yek çareserkirina giştî rewşa giştî a şer li hundirê Sûriya giştî de û taybet li hundirê wa herêma de ji ber destpêka şoreşa Sûrî 2011 heta îro ême wek Encûmanên Niştimanî Kurdî ti baweriya me bi çareserkirina leşkerî nehatiye û tim û tim em dibînin hebûna leşkera li hundirê bajara de li hundirê herêma de ji xeynî xirabiyê tiştekî dî bi xwe re nayêne ji ber wê yekê yek mercên sereke heta tu bikarê bihêlê komîte karê xwe bike û heta tu bikarê bihêlê ew komîte gaval ser erdê bavêje vê ew grûpên çekdar ne li ser erdê bin yanî vê ji derveyî wa herêma bin ji derveyî wa devera bin heta bikarê hinek mesail xwe re bîne yek jê rehetiyê peyda bike nav xelkê de heta bikarin vegerin ciyê xwe do bikarê ew destwerdana tikê ser rewşa sivîla de giştî li hundirê wa herêma wa bajara de û fişarê çêdikê bi xelkên xwe ê buwa re hatine buwa grûpê çekdar re hatine wa deverên Kurdî ew fişar nemîne ew xelkê li hundirê wê herêmê de hek xelkekî penaber bû hatiye wê herêmê jî wek penaberên Sûrî ê bilavbûne timamî deverên Sûrî komîtên sivîl komîtên rêxistinên civaka sivîl hebin çavdar bin bikarin pêwîstiyê wayî rojane peyda bikin bikarin cî ji wa re peyda bikin ne ew kesên penaber bûne werin destwerdanê bi îş û mal û milkê xelkê deverê de bikin ji ber wê yekê ez dibêjim di beşê wê hene beşê xwe siyasî de baweriyê min de wê komîtê gelek tişt bi xwe re anî çêkirina wê komîtê yek ya ewil hek em ser bisekinin yani باعترافك رسمي هات كرين ناوي كوميتي طالما مكاري ام ناو ليبكن كوميتا لي كوليني وبايچوني وكيم كرنا وقت بيجي دستورداني دبن وهر وهاري ودانا البيشيا خلقي اوی بشی خوی سیاسی ده بشی دی انجمانی را اریکر سرهبونا و یک حواس لیبراستی حتان ها مثلا وکه ENKS و تو داخویانی شرمزار کرن عوام بم پیکاریان جی بلاو نکریه نه ENKS نجی ائتلافی هون وی که چاواد کارن شیرو و بکن پشکای در از دبیجم یک تشتی سرکه ای بنگه بون چکر را وی کمیته او داخویانین ENKS ای تمی بروجانه امتکارن بیجن دردکتن سروابن پیکرنه ادبون الهندری ویده جبر وی که اف کمیته حتی نها وک آگاهی رقمهنه وک تشتیش حوالن ما ایلوی کمیته ده ام صحت کن هنه کار و خبات کن سر پیش و چونا وقت بیجه وی کمیته وک مگوت ایمن نرینا من کساتی ده البشی خوی سیاسی ده
تشتي وك ما بس بو بيكات لي البشي خوي جي كرنا ما بستين فرمي يان ريخستني السر عرديده قال لك آستانجي البيشاوي ده هنا وباوريه مده او آستانجي براحتي ناين تنكرن لي مسألة الداخوانية ويتشاواني اف كوميت بروجانا سر تشتي دبلويدي قال لك تشت هنا باوريه مده كوميت وخا حتى إيرو نكاري حتى داوية بشوبيني جبر خلقك السر عردي هي ما ترسير رخواهنا جوا جروبي چکدار هنا السر عردي مادم دستلاتا وي نينا كاك حواس دستلاتا وي كوميتي مادم لسر وان جروبين چکدار نينا جبو چه هتا آواكرن ويدامي وك مقود ما بس داوي السياسة السياسية آددوي بكاري بكيمترين هك ام ناولي بكن شوباندن و جاونيري وهر وها خلقي خواتكن خوديش وا جروبارا جي بيخن شريك السر اريكرنا بن بيكرني تنكرن جبر صبا بيشاروجا سوريا بيشاروجا دفرين و هرمي كردي شريك بن بدانينا و بن بيكرني الهندري و هرمي دچ آمار لبر دستي وهنا مثلا جوان دفرين دبن دستلاتا تركيا وهيزين چکدارين اوپوزيسيوني ده چند مالباتين كرد هاتنه در بدر كرن و چند جوان مالباتان حتان ها وكاري بوهن وگرينن در هك ام جعفريني دست بيبكن بصدا مالبات هاتنا بدر كرن بدهان كس البن اشكنجي ده هاتنا كشتن بدهان كس بصدان كس حتى انها قرتينا و جيواجي نديارن حتى داويه وك يعني امدزانن مخابن روشا كردال هندري كردستانا سوري ده جديرو كده حتى ايرو تم خلقين بونا دستهلات السروا دفرا كارينا بخورا هناك تهمين او نافليت كن پیدا بكن و بن سياوات همادا دفري كردي يان خلقي كرد لندري كردستانا سوري ده بنجاف بكن دما تالي ده باوريم ده هناك آستانگين هين زيده تر چيبون تي اليك الجفاتين ما يكيتيا اوروبا وهر وها الجفاتين UN جمعيه عموميه تبيرا من ما وقت بيجي رابورت بيك آنين سر تشتيد بن هندري و هرمي دب آريكاريا خلقي و دبري بگمانا مدن ها هناك خلقين و دبري جي صدما قرتنا هناك شكس شوا صدما وقت بيجي آستانگي تين بيشياوا هناك شوا نها بترسن نكارن خورتي نيزيكي وقت بيجي شوباندنا حواس بتايبتي دبي دما داويدا السريكانية وقري سبي قالكي عرب كرن تيكرن دموغرافيا تي guhertin malbatên wan çekdaran tînin di malê Kurda de bicîdikin hûn ji vê yekê agahdarin tu hewla wel hemberî vê terîbkirinê heye بيغمان از دبجم يعني سياسة تعريب سياسة كفني نها السر كردستان سوري ده يعني نه سياستك نها كفنا بخورا نها هناك تشتدي نهتكين لي هنا شوباندن دوها كسنة جغيني كوميتيجي تيكلين وقت بيجي روجانا بخلقين دفري تيكرين و تي شوباندن وقت تشتد بي حتى ملكي خلقي دزدانين سر قلك يعني ام تقارن بيجن مساحتك قلكي فراش عرضي خلقي وعرضي خلقي چاندنا يعني جي زيدتر خلقك وقت بيجي بردوامي وافيك لقل حكومتات تركيا قد قوتو بيشكريه يانجي آليين بيونديدار قوتو بيجين وهنا وكاريبو حتى هون هناك مالباتان وقرين نجيين وان دسپیکا در بازبونا و گروپا عفرینه و حتی سریکانیه و گریسپی عفرینه بطیبت است کارم بیجمش بر بوی دمیده زیده جواتکی از تیده حاضر حتی بوزیر در و ای ترکیه را ام مسئله وقت بیجه گفتگو هاتی کرن و مسر سکنیه و ما ترکیه براستوری جوارا گوتیه بر پرسیاری یکم البروی مسئله ده هون انجبر هون تکارن و گروپا بسکنین غنی و کسکنین بکاری و گروپا بسکنین
gelekî spas birêz hewa sagît endamê Nûnerê ENKS desteya danûstendinan de û her wiha endamê desteya giştiya îtilafê ji Hamburgê mêvanê me bû. Zor spas. Dest xweş hevîre.